umve nkubwire iki niba uwo mutima mufite n'uwo mutima ufite ukuntu wumva ukomeye utakorera AFC Banjake utakora AFC ninde kandi tangaza Banjake Ogise bamukeo twarangiza reka yatajya wazireka reka mvugeho gato Banjake Serge funga mikro uyu reka Ogise arangize ntabwo nongera kumusubiza Ego. asoza soza rero mu Mvano Jacques we Perezida Kagame yaravuze ko ngo muzoza mwazanye muzabikure ngo nukurangiza wumve hano ayo masinonime banzu yashire hasi muve nkubwire uko wumva umeze n'uwo mutima wumva ufite ukomeye gutyo mu buryo utakorera AFC wabitakwira urushuwa wawe inshuro ibihumbi n'ibihumbi gukomera mu buryo katokora AFC banzo numva uvano nkubwire yuko ndabizi wewe aba nubwo barabaye umugome kangana iki zitwohura ngo unyice icyo cyo ndakizi neza ariko bitakwira duhuye ntiyondengereza izuba sivyo so nukuvuga ngo banza wumva hano nkubwire nukuvuga ngo ikibazo nakubajije gusa ukansubiza umbwire se bitakwira nawe AFC nayo yamusohoye hanze imufatiye ku gakanu kugira ngo aje gukorera audio yamagane ziriya nda zayo icyo cyonyine cyane namwe mwarazitwaye mugine my mind zuzuye wewe ndacyago ese wararahiye harya ngo bizogenda ariko niki narahiye empora gufata niki narahiye kitaba ahubwo se kimwe wavuze kandi urabizi niyo mpamvu nashaka wowe ushaka ngo tudiskitenje nawe duhangane tuterana gusa nemera gusa ko nje nawe tuganira nubwo tudahuje ibitekerezo ariko mu bwubahane twatikurana nyine minabi mu kwakuza ise yareka uri kumva ariko tukabana nyine nakunda ariko reka nkubwira ikintu kimwe narabwiye ngo Masunzu ejo bundi ntago Masunzu afunzwe azagaruka mwari munyishano mwaragiye mukata ijwi ryanjye mwarishize ko mutakirikira ko mutagikina ijwi ryanjye bamukatiye mu zihe nkiko niyo bigeze bamutwara mu nkiko noneho mvuge ngo yarafunzwe bamutware muri prison nababwiye ibintu hano muragenda murakata kugira ngo nanze kuvuga ibindi nababwiye nabyo biraba mwari mwanze kwemera ni ibintu bibi nababwiye murantuka madiye mukora amaspace ngo ndi muri propaganda za Kinshasa buke nta n'imisi 3 cyangwa n'iyinga rimwe ryaciyemo ibyo bintu biraba sibyo narababwiye iriya Goma izabanyura mu mazuru nkanga kumva ariko kuva umunsi mwinjira muri Goma ibyo rero ntabwo ari ibintu tugenda kandi ogisereka twumva n'abandi nabo bavuge hano hari ba We Need Peace harimo barindimura harimo ba Eme na Gitero nabo bose bakeneye kuvuga na ba Serge fata ijambo Serge fata ijambo ndabizi iyo umuntu yamyutinze bikunda gufunguka Sanja twereke Masunzu nimba yaragarutse Sanja umugabo nabanza afunge mikro numvikana Sanja kikurano umwanga kubi ariko arahari yego papa ndagomba Serge ari mu rugo Sanja cyari mkiwi ega ntambutse message yanje itari yo kwibasira abantu kugira ngo tuganire kuri politike kuri dossier yananditse hano hejuru rero nawe gise dufite ko tuganira ntuzatwishinge na nyuma yahaza tuganira nawe kuri WhatsApp sibyo utwishinge rero ngombe turibwira cyangwa
bize kuzana izindi polemique ngaho komeze yego se arakoze cyane nani nkubwira ati nje nza mbashimira kubera uko uzuheza abantu bose ijambo mu mwuzumva kimwe mutazumva kimwe mu by'ukuri jewe ikintu ntarasobanukirwa sinzi nimba abantu baba bagwana intambara zo guhangana cyakora wabisobanuye reka mve kuri ico ngico ikintu gihari cyo umuvandimwe nimba yumva kuko iwacu hoba amahoro hakaza avuga ngo bitakwira undi wese hari abanyamakosa benshi bahari bagiye basa nk'abaroga abantu kugira ngo bakomeze babahanganishe mu ntambara z'imyaka mirongo ingahe ariko ubu nyine abantu ko barakora ibiriyo z'abana baba bagwa mu ntambara uwo babwira ngo se niki bamwe bakakubwira ati ko turagwanira abaturage ko turigwanaho izo bintu birababaje cyane naho bitakwira ari mu kazi abe n'abari ababo ko barapfa nuko tutabizi cyane ariko nabo barapfa ntabwo bimushimisha wenda hari umuvandimwe we wapfuye ariko ikintu gihari ku bantu ndizera kuko izi space nje nari nzi ngo wenda ni abantu bagerageza kugira umutwaro w'uko ibibazo byakemuka ariko abantu bari mu guhaguruka bagasa nk'abantu bahangana mu majambo indira gatoya mbanze nguce mu ijambo uribuka ijambo manifestation byari byatunaniye bwana turaje umwe yambwiye ngo bahita ngo yegere mu kirundi ariko undi we yambwiye nese mbyibuka imyiyerekano merci oya yegeregere ni grève c'est pas la même chose yego imyiyerekano niyo manifestation ego imyiyerekano nibyo imyiyerekano I agree nibyo Serge you can proceed please wasoje ego papa nasoje I'm sorry hari abantu bari mu kugira umutwaro w'uko ibibazo by'iwacu zoshira hakaba abandi babifata nka nimba ari burage nimba ari urwenya ariko hari abantu bababaje kuza hano bagasa nk'abahangana ubwabo ku bwabo zagiye zinjira mu makominote izo twabirabivuzeho kandi ibintu byose biri mu kuvuga biri mu gusa nk'ibiri mu gusubirwaho ahubwo abantu nibagerageze baza bareka ntabwo umuntu agomba kuvuga izina ry'undi ngo wavuze gutya ntacyo zatuma ariko hari abagiye bazamukira haruguru bagiye mu rwego rwo guhuza abantu abo bantu baratutswe abandi barishwe ariko tuzi kuko zose bifitiye inyungu kominote zacu ariko urwego bigezeho si urwego rwo guhangana mu majambo kuvuga ibitekerezo byawe ni byiza ariko mu by'ukuri tugize amahirwe abantu bakagerageza gufata umuco wo kugerageza kurebera buri wese ufite amakosa akayashinjwa ariko ugeze kuri icyo ngicyo cy'aba extremiste yego n'abari abaturage duturanye twenyine mu by'ukuri turabiziranyeho abantu baganiriye mu kinyabupfura mu kuri siko bose bayobotse ziriya ntambara usize kuko bamwe bagendera mu kigari abandi bakagenda ngo kubera babo bagiye ariko habuze ikintu bita enseignement yigisha abantu icyo ngicyo twakivuzeho kare ariko yaba ari uri mu ruhande ushigikiye iriya muvema zihari n'ubundi n'ubwo ushigikiye MRDP ubu nyine urwego urimo ejo bundi bizitwa ko ari ibya Kabila ejo bundi uzavuga ngo wowe uzakomeza uhere kuri cya kindi ngo nitwigwaneho yacu ariko nimba dukomeza n'iyo twigwaneho yacu reka tugerageze tuvuga ati se kubera ko ibindi biza byinjiriramo murakoze cyane nasoje Sanjaki nawe urakoze imenagitero bite ni sawa boss ndi muri abari wavuze ndaza kongera guhereza ijambo ndi kubanza kureba abantu bataravuga na rimwe shaka kubaza ikibazo tanga igitekerezo njye ndashaka ko unsubiza ikibazo naguvajije ubushize harya nyibutse nakubajije ikibazo reka nibuke ko ugira ibibazo bya network reka nibuke narakubajije ngo uburyo nibwo bibi
siko wambaje si ibintu bijyanye n'ibyo particularly ku bantu bo mu misozi mu misozi y'umurenge abanyamurenge miremire batuye hakurya mu misozi narabakubajije nyine dukurikije Yego. situation yari ihari ukuntu ego abarundi blockade yari ba ihari blockade n'ibiki yego ndabaza nti situation uko yari imeze mbere yuko AFC ifata hariya n'ubu ngubu what's your observation? my observation nuko abantu iyo bari mu ntambara ugomba gukubita umwanzi wawe ku mpande zose nta na rumwe ifasha ntago wambwira ngo urumva nk'abantu bari Uvira ndaguhereza urugero nk'abantu bari Uvira bari muri leta par exemple cyangwa batari muri leta hano M23 ifite ishaka kugera ku kintu irarwana sibyo ubu abarundi barabanze right bagombaga kubarasa bakahabakura kugira ngo nta justice ibaho ku isi ubyumve neza so urumva aho najyaga n'ikibazo cyanjye nyine nari ndi gushaka kugira ngo mvuge nti okay none niba abantu bo muri iyo misozi miremire ubu ngubu bafite umutekano what would you say FC gume hariya cyangwa izunge sima? ni njyewe so bikurayo mbivuze ndi kukubaza nyine wowe ubibona ute? mvuze ngo nibahagume ntibahaguma n'ubundi mvuze ngo nibahave n'ubundi ntago bahava it's my opinion ubyumve neza urumva AFC ntago iri hari basigara barwana n'umwanzi izo mayimayi izo sibyo ko nuzo ntacyumva bayivuga iriya Red Tabara uri kumva ishobora kuba yarashize cyangwa yaranyitse ikajya mu butaka ikagenda ikabura ariko ikintu kimwe njyewe nemera ufata nk'umwanzi ndwana nawe sibyo none umwanzi aho uri kuvuga ninde umwanzi wande? umwanzi watwirwaneho ni leta siko bimeze n'abo barundi bari bakorana murase have nibyo nge nemera amasezerano naza mu kumvikana icyo gihe hazabaho ntago blockade izabaho igihe bashizeho amasezerano bumvikanye ariko mu gihe ubona ko umuntu ari straight kuri wo kubuza ibintu ugomba kugeraho uramurasa umurusha imbaraga ukamurasa ukamukuraho hagomba guhabwa umusada bava kuri Goma bava he bakaza bakabatabara bakarwanya umurundi bakamukura kandi wumve ko iki kibazo do you think umurundi wakoze blockade yahavuye kubera ko yarashwe cyangwa hari imbaraga zabikoze zindi wowe nawe ndakubaje icyo kibazo yaratsinze uwo murundi iri ya ruguru aramanuka kubera ko yatsinzwe ku ntambara cyangwa hari izindi mbaraga zamumanuye? nta makuru mfite wambwira. Alright, it's okay. urumva nibyo ngiye kukubwira ngo n'iki kibazo impamvu nakikubajije kuriya nuko nzi ko wowe ufite amakuru kundusha hari ibi ngibi bintu bifate nka bya bindi ujya ukunda kumbwira ngo ni propaganda. This time is just for information. nushaka information ufite nimero yanjye ntabwo hari ibintu byinshi ni kuri kw'Imana hari ibintu byinshi ushobora kuvuga hano reka nkubwire ibintu biri sensitive urumva ku buryo hari ibintu ushobora kuvuga hano ugasanga ndi kugenda kugwa mu mutego wa data wacu wa mubyara wanjye wandi basi nta kibazo turaza kwivuganira kuri telefone. hari ibintu bimwe ntajya nshaka kuvuga ibintu bijyanye n'ibi bintu siryo nje niyo mpamvu ubona kenshi ngunda kuvuga ku masezerano cyangwa nkavuga AFC in general uri kubyumva. AFC buri ikubiyemo twirwaneho ikubiyemo M23 ikubiyemo ubu ngubu none na Kabila nabonye yaje kumugaragara so vole Congo ngira ngo nabo bagiye muri alliance bose bakoze alliance imwe uri kumva
So njyewe rero my opinion surtout kuri community yanjye bra ndapfuye. Don't worry about that. All right, so man reka nkubwire man uzi ko bijya binanira rigingira utya without urabizi ko nta mutima mubi urimo. Yeah, I know, it's all good. Rimena gitero bigira ugasanga nago kubera amajwi ejo ndarundi mutite nawe twabanye nawe yaje kuza nyuma yawe muri Ethiopia. So rero ibi bintu reka nkubwire ikintu kimwe. Impamvu ntabashaka kuvuga kuri ibi bintu harimo ibintu biri very sensitive urumva ku buryo uba ushaka iyo bivuzeho the way you think cyangwa the way you observe things urumva ntabwo abantu babyakira ko ari ibitekerezo byawe cyangwa kubona ibintu. It will be like uri umwanzi w'ubwoko, you haters. Ukibaza how can I hate you while I'm from your community gute urumva. That's what I see. Njye ntabwo nkorera muri politiki. Ibintu byose birimo njyewe ntabwo mbyanze ko ni abakongomani niba mwabakonvinsinga bakajyamo ariko don't force me ngo numve ko nanjye ngomba kuba mu bintu byawe bya politiki yawe because the way you started those things ntabwo watangiye tubwira ko muzahura na za mayimayi noneho n'abandi babarega bose ko mukorana umuntu wese I think majorité 84 dukubita abatukaga makanika ko makanika n'umugambanyi n'ibiki makanika yendutse intwara abapfiriye bose numva none jewe iyo hypocrisy igiye n'iginanira. Urumva uzi ikintu njyewe nkunze mu bintu uvuze nkunze ko uvuze ngo ibi bintu biri compliqué kubera ko yes biri sensitive yes nabyo still birajya mu mujyo umwe uvuga ngo ni ibintu okay kuri njyewe biri compliqué impamvu ndi kubivuga gutyo kandi koko biri na sensitive kubera ko ni ibintu bigenda bigafata side ya politiki bigafata side iri social bigafata na side iri familial. Urimo kumva? So ni byiza ko nabyishimira abantu benshi babyumvishe gutyo ko ntago biri as simple as people think it is kuko impact na bon reka nkubwire ikintu kimwe njyewe the reason why wabonye cyane cyane nagiye muri aya masezerano njye nabonye ariyo azavamo solution from Doha to Washington urumva tugize amahirwe tubona USA yinjiyemo noneho nkahita mbara capacity ya USA ninde uzayisuzugura niyo mpamvu wabonye njyewe kuvuga mu bintu bya biri ba individuals cyangwa ngo nabonye solution ya Kongo izava muri ibi bintu. President Tshisekedi ashobora kuba yaratekereje ko ari kuhamba bamwe ariko ibi bintu bikaba bizakiza ikintu kinini in general urumva njye niko nabifashe niyo njye ndi kubisobanura nuko abantu nyine baba bashaka ngo uzuvuge ngo oye AFC oye nayo uvuge ngo oye hoya nabavuze ati uko Tshisekedi yatekerezaga ibintu siko yasanze biririya duhaye deal reka twere tuyimanaging aya mahoro twebwe uko tubibona pana uko kubibona urabyemera
ntabwo Kisekedi ari kuzanira kuganira na AFC Eh, ariko ubona hatarimo risike y'uko bashobora kurangiza bose kwisanga bagurishije igihugu burundu ku banyamerika ku buryo bo nta n'icyo basigaranye. bazayigurisha kabiri se igihugu cyaragurishijwe bro igihugu cyagurishijwe kera nta n'umuturanyi reka mubwire nta n'umuturanyi ufiteho n'akantu uzi kumwe abaturanyi bajyaga bumva n'agahumuro k'inyama nta muturanyi umunyagihugu wenda bamuhaye amafaranga bazamuhereza amafaranga bazamukorera utwo tuntu ariko nanone se tureba urumva nitureba ibintu n'ubundi iyo mitungo y'igihugu n'ubundi yicishaga abantu ariko se bakigurishije n'ubundi bakubaka ibyo bitaro n'iyo mihanda n'iki ariko umuturage atabisa akagira amahoro byaba bitwaye ibyo none se ibyo byaba bisobanuye ko mu by'ukuri abarimo kurwana bari kurwanira ubusa nose bari kurwana kubera ko igihugu cyagurishijwe oya kuko uvuze ngo barakigurishije burundu niba barakigurishije savediri no muri ntacyo bafite basinye kontra ya 30 na Amerika wenda bazazongera ko Amerika izabashyira ati nimutaduhereza indi myaka 60 turabarundaho kandi rebeli uzabisinya tu yari kori yari option Z iyo ni DRC yagurishije. Of course bro, do you think ndi nisabwe numvuga yaragurishije bro kuvaho Perezida Kagame atagiye in Rwanda le 15 Decembre y'umwaka ushize baradisize baravuga sino ibintu biraba bibi reka tubihereze n'ubundi abanyamerika nibo babitwara n'amaraso yamenetse reka tubibahereze. none urabona AFC na coalition yayo ubundi in reality barimo kurwanira iki? Inyungu bafitemo ni iyihe? Niba USA ifite leverage yose ifite nta AFC ibaho nta M23 ibaho. Okay, nyine navuze ngo AFC na coalition yose uwo wayasosia nawe wese nta kibazo urumva bari kurwanira iki nicyo kibazo. Bashaka kwereka imbasosia kandi navuze uko abanyamerika noneho babivuze njye nsanzwe mbivuga abantu bakanyita umusazi kandi babizi nawe ubizi n'undi wese abizi ariko nta ibyo ngibyo byose ntabwo bibaho turabizi since 1996 none bararwanira iki nyine nibyo nari ndi kuvuga dukomeje aho twari tugeze hari uranze kuva tuziranye nawe kuva ryari inshuti yanjye cyane myaka 20 none ukumvuga niko navugaga cyangwa narahindutse warahindutse mbwira abantu oya nari nshyigikiye ziriya ntambara ubundi oya ntabwo wahindutse ariko muri rusange uyu niwe muntu uzi nawe sapfe 20 oya Jacques koko igihugu cyarariwe barakiriye what are they fighting for? Inyungu bafitemo ni iyihe as of now? Citizens bazumvikana bazicara basinya ibyo basinya. Do you think ari umuntu urwanira ikindi kintu se? So kurwanira power bazazibahereza Kisekedi vuba manda ze zirarangira. Sinzi iyo mutabizi. Abatipe muzabona abangaba muri kubona babisinywa n'abandi. Babagize ba ministre cyangwa aba ambassadeur cyangwa babaye abantu bakomeye muri leta. Muzabibona ibyo ngibyo. Hari ibindi tuhita tubibagirwa ngo twibagiwe baondekane. Ba chef d'état major tujye tubona babyimbye ngo tutakubali. Njyewe with my age sindi umwana ijya byo byose Brorance. Sibi. Umva. Ondekane yajyaga avuga nkavuga ati dore umugabo uyu nguyu ntabwo yaduta. Where is he now? Yaragiye arya amafaranga ahita ava mu gisirikare ubu ngo aricaye no mu miliyoni.
n'ibi bihano by'urupfu ibingibi bya Kabila bazabikuraho, abanyamerika bazabikuraho, trust me. Ibintu nabivuze bari Amerika izamukururira idirisha, izamushyiramo idirisha imukuremo muri kino kintu cy'ibihano by'urupfu. Naba ari kubikurura nyine leta nabishaka, ariko Abanyamerika bumva bashaka kubishyiramo ko Kabila icyo kintu cyavaho biri binini, ariko bazabikuraho biriya by'urupfu, by'igihano cy'urupfu biriya bazabikuraho muri iyi nama izabera imbere y'uko kwanza n'inama izabera Togo, iri izabera Lome. Urumva bazabikuraho ibya Kabila by'urupfu biriya, bagomba kumukururamo kugira ngo bamukure nawe muri dili y'intambara. Akabazo ka nyuma, wowe cyangwa undi muntu wese w'umukongomani, okay, ntabwo wavugira bose, maybe wakwivugira kubera ko nibishingiye ku marangamutima yawe. Icyifuzo cyawe ni ikihe? Like Kongo ushaka kwimera gute uyu munsi? Kongo nkeneye ko iba igihugu kirwanya impunite, buri muturage wese akarya kuri resources ntuza amadisikuru ya ene ibiki kubaho umuntu umushaka ntunkunde, ariko unyubahira uwonde ko ndi umuntu d'abord, ndi umukongomani, aho droit zawe zigaruka. Umukongomani habeho ega Kongo ntabwo ari igira amoko menshi gusa, my brother. Ethiopia igira amoko make menshi cyane. None se hari ubwoko usibye ejo bundi igihe byari bya TPLF, hari ubwoko wabonaga ngo ubu ngubu ntabwo wemerewe ngo ibi ngo kubera ngo cyangwa ngo umuntu arakwatatse cyangwa ngo no, oya hariya buri wese aserebura ubwoko bwe kandi bakabyuba. Umoromo akaba azi ko ari umoromo, umugurage akaba ari umugurage, fete zabo kandi akamwira antegurage uri umugurage ene oromono arele kazas. Hanyuma se bimaze iki buri umoromo byo birakureba yarenza bara ngo barangiza ikintu kimwe, uzi slogan yabo Ethiopia andinet warakibagiwe, ndabizi wibagiwe amahari nubwo ngira ngo waba ukiyavuga. Njyewe urabizi umutwe wanjye ururimi iyo rwagezemo byararangiye. So Ethiopia niyo ya mbere. Ibi man wari wabona wavuze kuri Ethiopia ukuntu abanyethiopia bose bahaguruka regardless amoko yawe. Reba we urabizi wabaye umwarimu nanjye nabaye umwarimu, sibyo? Uribuka umunyethiopia wamazaga ukumva ari kubwira umwana, ari kubwira ati Ethiopia ndenya, Ethiopia niyo ya mbere ku isi. Akana gato wamera ndete wamaze ati ngwiki waba gute ndete gute, agira ngo ye umwana ukabona ameza amahembe arasaze neza abaye musazi. Ngo Ethiopia ngo yabo muri kwika sitibo nibyo ngibyo. Iyo rero niyo bakubwira ngo anti african ngo nya abashano arelende no nagiye mu amahari nayo nangi kuvuga mama uri kumva. So rero iyo niyo Kongo nshaka, iyo niyo DRC nshaka. DRC regardless uko wowe waba uri ari wese. Ikindi kintu nshaka kuri DRC, I need the federal government like Ethiopia, right? We twabanye muri Ethiopia urabizi. Je noneho nyuma natangiye no kujya ntembera. I know Mekele, I know Benshangul Gumuz, I know Amara region. Donc ndazizi ukuntu n'uburyo zifunction. Muri Ethiopia ukuntu urabona biriya kwesa imihigo biriya byo mu Rwanda, they do stuff in their way. Ushaka gukora like a business,
gukora nka guteza imbere. Ntabwo ushobora kugenda kubaka amabuilding mu ntara y'abandi utavukamo. Barabe banza ugende kubyubaka iwanyu, twereke ko wubatsemo 2 iyo uri umumiliyoneri, hanyuma uze hano mu yindi ntara. Urashaka guteza intara y'abandi imbere, iyo iwanyu hateye gute? Uri kumva icyo kintu? Icyo ngicyo ntabwo bakwemeraga abatigrinya ngo ugiye ugura ngo amasambu iwabo udafite ibikorwa wakoze iwanyu. Baba bagenda banza ukora iwanyu mu ntara y'iwanyu, and then uzaza ukore na hano. Alright? Iyo niyo GRC shaka, federalisme. Abanyakivu bagataha bagakora, bakatangira bagataha bagakora gutyo. Noneho barangiza bakaripotinga bose ibukuru muri leta. Ndumva amaherezo iyo ni paradizo. ndumva amaherezo uzageraho ukumva ibintu kimwe na AFC, kubera ko ibyo bavuga baharanira ni exactly the same thing that you are. Ntabyo baharanira, my brother. Baharanira their boss's interest, not their own interest. Since Reka mbe ndropinze abandi nabo baparticipe. Asante. Thank you. Urabona nzataha ubukwe bw'uriya mugabo i Kigali niba azamanika. Ntacyo bagutwara. Tuzagende. Tuzahurira Kinshasa sha. Nshakudanganya. Okay, so. Barakoze. Na avocate Claudine barababara. Wibaze Claudine wirirwa uvugira leta y'u Rwanda. Niyo bivuze nawe barahaguruka. Wikimbabaza. Ono kuntu ngo avuga ngo yamasezerano arangiza ngo akajya i Kigali. Imagine. Cya kigabo gisa n'ikiyoni cyitwa cyandari Kananura Fazari. Claudine ngo kubera ko ngo avuga ngo asoma amasezerano ko ayumva. Ego, reka twumve, we need peace. Mahoro. So reka je shaka kuvuga utuntu dukenya nongera kuri Augustin, ndakunda kumwumviriza nawe peut-être ndabona aracyari ngaha. Reka ndamwishure ku kibazo c'abapoliticiens nyeka ataramenya politiki cyari cyo kuri kijya yavuze kuri bitwakira kujya, kuko je natangiye kubona bitwakira atangiye guhindura imvugo igihe agiye gutanga candidature ya president de l'Assemblée nationale. Urabona ko bitakunze. Inyuma yaho imvugo yaratanguye guhinduka cyane. Nico gituma natangare neje abonye Fayulu naho akunda kuvuga AFC, akakunda kuvuga kujya mu nyuma raje no muri AFC 23 parce que abapoliticiens nuko bameze, araba ahantu ho mushikana inyungu yiwe. Kujya Nanga na Kabila ari bokera batubarira ati bamaze abanyamurenge, ko Nanga yakoranye na Kabila plus de 18 ans, yari umuntu we wa hafi. Urumva kuri ba la Bermende wakivuze ko kujya yavuga kuri RCD ngo akavuga 2012 n'igifaransa ciuka ukumva nyene ko ari umuntu yajugumiye. Rero politike natangare ngo ni kubera kanaka yaje ngo yumvise oya. Kameme abapoliticiens araba ahantu haba hashaka kwera niho yiruka. Ibyo rero nta bitangaje. Gikuru gusa kijya wewe wavuze ariko wahereje ko nanje naho sishigikiye ngo sikuvuga ngo sishigikiye F23, ntabwo ndayishigikiye koko, ariko hari bimwe ubona nka sindayishigikiye bivanye n'ibyo bagwanira n'ibyo bagira, kuko utangiye kumbara ati ngo uri kumwe na Kabila, ngo uri kumwe n'iki kera ariwe warira ati Kabila aratumaze ibiki, wowe wumva ugwanira iki? Ico ikintu ushobora kucumva na hose gute. Me uvuze ikijya cyo kuvuga abakivu, abakatanga, abakasaya, abahehe kira munabe mu ntara yiwe akora iterambere ryiwe. Yani kujya tubona kwa Nigeria, kujya tubona za South, kujya tubona za Risi, za ande bihugu nk'ivyo nyene biba bikomeye. Intara nyene ikagira abiwe bakubaka imbere yuko kuja kubaka Kinshasa. Ubutunzi bw'intara bukabanza gufasha intara mu nyuma bugafasha igihugu. Aho je ndacumva kuri ico
me ubu kuri politike ngo utangaye ngo bitwakira ngo canke ngo ejo Fayura araje ngo ejo ibyo nibisanzwe kwa politicier ari abantu hari inyungu ntatangare nejo nanga abahindutse canke bakabona bisimwa canke kujya 2013 Ntaganda na Nkunda 2008 2009 twabonye umwe nundi bigira na 2012 birasubira bashitse Goma barasubirana mu gusubira inyuma ivyo ni ibintu bisanzwe ku bantu baba batazi ico bagwanira ko ari inyungu y'igihugu ari inyungu yakagwe hama ku kindi naco nashaka mbaze turaje kenshi ndakunda kumwumviriza so gato gusa naho ntari kuri sije ariko reka mvuge no kuri sije wavuze dutegereze iki kiva White House muri indwi je nasomye ku binyamakuru sinzi ko ari byo ari inkuru nabonye batumije ko abambasaderi 30 Trump arahanagira yugara ambasaderi sinzi ko ari kugara kubatumiza ko ngo atevyo bihugu ataco biko birakora kuri ya politike yabo American First rero natangaye uraza u Rwanda kuri Amerika ko gwari igihugu kigize n'u Burundi nabonye babushizemo ariko Kongo ntirimo RDC harimo Burundi Senegal Nigeria bijya bihugu nyene na n'u Rwanda rurimo urumva ico cyo namba u Rwanda rurimo kweri natangaye nici kuba ruri kuri yo liste muri imyaka 30 uraza u Rwanda ko gwamya ari igihugu kuri Amerika utashobora kumva bavuze ko nakantu canke bakoze ko je ndafise akabazo kuri turaje ndakunda ko kumviriza turaje hari kibazo aba bajene bacu ndafise akabazo gato ndahejeje hari kibazo kiriho kuko urumva tuvuga twese iby'akarere bituraba twese tumva bimwe hari kibazo kiriho kuri aba bajene bacu cyane cyane bamwe ndakunda kubumviriza ku MySpace kubiki burya ku Burundi basi kuko benshi baza M23 izo ifise hariya biroroshe kugira duhiri ku butegetsi bw'u Burundi dushireho canke u Rwanda ruzodushikana kunuko urumva ijya ibyumviro nyene usanga bamwe bakorera M23 nabo biyumvira ugasanga nabyo nivyo barakora inguvu nyinshi burya koko nyene mu Burundi ubona ari kibazo ciao c'ubwoko canke ubona AF7 izobashikana kuri iyo ntego nabo nyene ku bwabo bananiwe kuyishikako karako kabazo gusa kuri turajeje ndakunda kukumviriza merci ubonye ikibazo kiva regrete Gomez kweli ya saja pourquoi il t'a demandé cette question il va regretter ujene nuko ntana bon donc ni jambe bon muranda mumbiriza ariko sindamenye kura donc ngene abona ibintu en fait imbere yo kwishura nagira ndakubaze kuko je pas wanyarukije wahereye ku vy'ama ambassade yugagwa sinzi ko bagomba ko ndahera ko munyumuza ku Burundi naho uca uvuga abajene na AFC na solution yoboneka sinzi nsubiramo neza donc parce que ni kibazo gikomeye ambassadeur nishuye ku kuri nabonye dutegereze ko kuiva kuri si 15 muri Afrika harimo Senegal Nigeria Burundi u Rwanda mu karere n'u Burundi n'u Rwanda nkaca mvuga ati ku Rwanda muri imyaka ariko ico si kibazo urumva ico nakibajije ku bandi nyene sinzi reka ndindire iyo bibaye vrai ku Rwanda muri imyaka 30 cari igihugu Amerika urazi ko afite ki politike yayo bavyumvikana 100% gwariki none bigenze gute hamwe kuri Trump afata ingingo yo kugarira ambassade y'u Rwanda abakureho twese tuzore twisunga ya Kenya kujya bya kare twahora tuja Kenya ariko dufise ambassadeur ariko ubu tuzoza dufise aba chef diplomacy basanzwe nyene bajya bakonsila ico si ikibazo gusa nabajije ati je ndakunda gukurikirana kuvuga kandi narumvise dadakumva afete bimwe rero arabajene b'abarundi nabo bafise ivyumviro nk'ibimwe mbona kuri bamwe ba AF7 canke bamwe abanyamurenge bande
babona yuko u Rwanda canke AFC/M23 kwiri hajya bizokoroha ko nabo baca kuri abo nyene bashike ku nyungu zabo zo gukuraho bitwaje yani bitwaje basi kujya ngo abatutsi ku barabonewe baragize iki ubona iyo ico kizokunda na AFC/M23 intego yayo itarashika cari ico kibazo kirumvikanye gose ubu rero ndacinje ndacumva neza bo reka mbere kuri icyo ya mbere donc iyo information wagize nanje nari nkemeje kuyibona y'aba ambassadeur babaye nuko ni information ntara verifier neza ndayiboronse ubunyene d'un côté bavuga ngo retirer donc là retirer et c'est extrêmement délicat surtout ukibadije jewe kuko abo jeune uvuga si n'aba jeune gusa c'est un peu c'est tous âges probablement muga beaucoup plus les jeunes kumbure ndababona ndababona ndabumva hanyuma ntaco ndabavuga ko kuko c'est plus compliqué que vous ne croyez kubera kuko muri izo courant en fait c'est pas seulement un courant c'est beaucoup hariho donc muhora mwumva ngo Rede Tabara abo rero barimwo muri abo bagomba kujana muri yo kuraba donc bitwaza izi achievements za RDF ntuze M23 vous avez entendu la formulation RDF M23 donc bakabyitwaza kugira ngo bace donc baja mu deals bahoramwo ape nayo bahoramwo urumva Rede Tabara ya kera hagaca haba rero n'abandi rero baca bagomba kuba kwiorganiza donc cyangwa kwimenyekanisha donc ntuze en désordre selon des formulations variées ntuze c'est ibintu bon alors bamwe twaba turabipfa rimwe donc dukakubitana donc bakavuga des formulations tukavuga ati kose nawe kensansi ibintu mwene ibyo hari abandi rero bari beaucoup plus consistant apparemment donc ariko bashasha bagendera sur des fausses promesses de ceux qui donc ont orchestré ntuze AFC M23 abo nabo bon mon idée est la suivante donc les évolutions post Uvira donc turiko turakomanda donc tumaze imisi dukomanda donc indique yuko orientation AFC donc RDF AFC M23 donc it's a dead end c'est une voie sans issue kuko yarabaye unmasked ou unveiled donc après
la déclaration des positions, accusations, donc de l'ambassadeur des États-Unis au Conseil de sécurité. Ibi tuvuga ni ibintu extrêmement important et donc critical. Benshi ntibagomba kubyumviriza. Je ne sais pas pourquoi. Mugabo, it will bring them nowhere. Ibyo bariko baragira, it will bring them nowhere. Bamwe turabibabwira, certains nous insultent, ngo twabaye akagara, ntibisanje akaguma repeta hajya baraza kunuka muri WhatsApp cyangwa muri nuze akagara, twabaye ntuze intera hamwe, twabaye FDLR. Je bagita intera hamwe. Urinde intera winde. Tuze. Je bagita intera hamwe. We need voilà, urabona. Donc urumva, donc quand tu penses de manière objective et critique avec des instruments d'analyse et la raison en place, ugashira donc les éléments objectifs dans la balance. Donc ukareka la passion, ukareka la propagande, ukareka le fanatisme, uca witwa donc FDL. Ça c'est vraiment le choix de la déraison. Kandi muri abona benshi n'abantu usanga barize amashuri bana kize des expériences tari nke, ils ont voyagé, ils ont discuté avec abantu. Oui. Bon, jewe bari bamaze iminsi banyita bidakwira ko ndameze nka bidakwira, donc barakwita ibintu byinshi ngo ndire wo Mugesera. Donc non mais ils ont des choses, donc on vira. Bon, est-ce que ça parle à des enfants? Moi c'est pas avec ça que tu me fais changer d'avis. Moi je suis un homme raisonnable, je uranyereka ibintu. C'est pourquoi Saint-Jacques, j'aime bien sa méthodologie. Saint-Jacques vous en a les éléments. Dans un document, on vérifie tout ça. Donc, on peut ne pas être d'accord. On n'est même pas d'accord. Mugabo dans un document, tu y connais quoi? Koninga abantu, donc kujijisha abantu, kubereka ko tute eta rose, byose biri muri, byose ni bon. Et rero ibyo ntibazi ko nous sommes fatigués de ce genre de jeu. Ega twe tumaze imyaka myinshi twobserva ce genre de jeu. À un moment tutashobora kuguronka icyo tubivugako parce que soit nitwari muri position kuvuga ikintu na kimwe, donc canke bon imbere y'igihe kera ntitwari bwakusanya amakuru akwiye kugira ngo dufate position par rapport à des systèmes. Urumva ahandi naho tumaze kuyakusanya ntitwari dufite aho tubivugira, baca baratwima carrément accès ntuze. Ubu la révolution ni espèce en fait où on ne peut plus non kuri space ils ont tenté de nous interdire de parler, donc stupidement bakimvira ko bashaka kumbuza kuvugira kuri space, bakabakira des coalitions ngo duwe dusubire kuvuga ngo tumucire umukenge ngo tumuharire ivomo. Donc stupidement bakimvira ko space ari d'une propriété privée yabo. Donc Elon Musk n'abakuze ba Elon Musk, ce sont des cousins ou même des héritiers, je ne sais pas. Mais donc pour vous dire, cher ami, yuko abantu biyumvira yuko
ibyo bya ambassadeur ba rappeler ou pas, donc ou retirer, c'est lié à une reconfiguration donc nécessaire à AFC ntuze ya RDF yagomba kuprovoka pour toute l'Afrique centrale, mais ça s'achemine vers là pour fonctionnaliser donc de gré ou de force l'espace donc du continental africain. Sinzi ko c'est clair. Donc en résumé, il y a question yawe ku Burundi, donc abo jeune boshaka baki oui les ont dit Trump arashaka gushiraho kwa abantu biwe bari bamaze matreza urumva ashaka gushiraho abantu biwe akontrola we ishiriyeho kandi constitution yabimwemerera urumva kubahamagara rero je ne pense pas que ari ikibazo cya urabizi Amerika ntabwo erega inyura ibintu ku ruhande yari ugukura ambasaderi kubera ibibazo bya politiki barabivuga ntabwo bagenda ngo bagiye ngo kugira urumva ni nka ibi twaba tugiye kugwa muri rya kosa rya wa mujenerale baba generale baba interpellé bicaye ngo bafunzwe muri kumwe ok yes yego twarizo. En fait, le problème, Saint-Jacques, ni le mot utilisé. Yaba ari u Rwanda gusa twari kubyumva twavuga ngo bahamagaje ambasaderi wa Amerika mu Rwanda cyangwa bavuze ngo barayifunga. Ibyo ngibyo byo propaganda aranani nabangiye kubesha kuvuga ngo ngiye kuvuga ibintu ko ntabisomye yashaka ngo ngisome n'ikinanira icyo gifaransa n'ikinanira nditabaza umunyamategeko uzama materme n'amatekinike ya juridiction urumva amaterme juridique je nasobanukiwe kugira ngo ansigurire urumva hari amamo vraiment bari umuntu atabazi yo muri ntuza amaterme juridique tudasobanukiwe ucubaza ariko kuvuga ngo banditse ngo bahamagaje ibihugu 13 oya Saint-Jacques umviriza neza nakurungikiye ntuze nabisomye le problème le mot ikomeye ni retirer les ambassadeurs retirer et rappeler c'est pas la même chose bakoresheje les deux mots donc nico gituma on ne peut pas se prononcer là-dessus tant que on ne sait pas le mot qui a été utilisé en anglais. The reason why nanditse ndavuga ngo muri yindwi turaza gusobanukirwa iri nomination y'abategetsi ba AFC muri Uvira kandi baranditse ngo bavuyeyo kizabivamo kuri Amerika kameme ntabwo yareka kureagisa ils vont réagir ikindi kintu nta kuntu bashobora kuvuga 13 pays ngo duce tuvuga muri Afurika se igihugu kibanye cyane neza na Amerika n'u Rwanda cyangwa barabagenzi cyane n'u Rwanda kitadisa ndo bababwiye gutyo ko u Rwanda ari rwo rwa mbere rubanye neza na Amerika kurusha ibyo muri ibyo bihugu 13 ntabwo niyabaje bari ntuza barabanye neza ntabwo ari cyo cyane byerekana no kuri liste rero nabonyemo na Uganda sinzi ntuze pour we need pour son information nabonyemo na Uganda ego Uganda irimo ibyo reka Saint-Jacques avuze
rero nayo ninayibonye kuri liste rero reka turindire urazi kuba Egypt peut-être irimo kizovuga Egypt yego wayibonye yego nayibonye let me double check okay urumva bira na Nigeria na Senegal Cape Verde Île Maurice urumva reka turindire uko Sanja akabivuze peut-être Trump agira ashireho abantu we yobarira ikintu bakumva peut-être mega embassy in Africa, the mega one. Sibyo nakubariye reka ndasubira ndabe kuri liste peut-être usanga abantu bakumarungikana benshi je nasomye amakuru nuko nka igihugu cy'abarabu bashizemo bo muri Afrika ni Algeria pa Egypte niyo mega one agakurikiraho ya Ethiopia I think if I'm not mistaken. neza niyo mpamvu rero Trump yego turaje muri verifiye ntabwo wavuga ngo gusenya umubano ngo n'ibihugu bashobora kubahamagara ejo bakazinduka basubirayo cyangwa mbo urebye perspective yanjye nuko Trump ashaka kuapointinga abantu biwe muri ibyo nanjye navuze kuko ntabwo wambwira ngo kuko hari umuntu wari wabivuze ngo baracyana umubano no Egypt strategic ally ntabwo wambwira ngo Amerika ngo yakora ngo ambasade muri Egypt ntabwo bishoboka kandi ariko igishoboka nuko Trump yashobora kuba ashaka gushyira abantu biwe muri izo ambasade nuko mbibona ariko ntabwo wambwira ngo bagiye kurozinga ngo ziri ambasade ibyo bintu ntabwo nyumvikana so reka tubirebe batubwire ko babarapele abo ambasaderi hari impungenge ko ba Cohen babitwitinze turacyavuga gutwitinga kandi turi kuri X sinzi ko tuzatuvuga exitinga sinzi ko tuzatubivuga ariko reka tubirebe abo ambasaderi nibava hano bagasubira mu myanya yabo cyangwa zaba babahinduye nibyo nshaka ariko mpereye kuri ambasade ya Egypt there is no way uriya muntu washatse kuinsinuatinga ngo bakorozinga ngo ambasade ya Egypt oya uriya ni strategic ally
amfete ku maliste baguma bashiraho ibihugu bitandukanye cyo gituma je nguma ndabibona ariko nguma mbona iyo nasomye ariko Algeria ariko Egypte ari indi soma hariko Madagascar urabona baguma bashira ko amaliste atandukanye reka tuzobibona ariko ico nizeye Egypte ni igihugu gikomeye kuri strategie militaire yonyene ironka inkunga nyinshi iciye kuri Amerika mu bya gisirikare nyinshi kabi mu bihugu by'abarabiri mu Zambia nibyo amakuru iki nacyo kijanye no kuguma biyerekana ejo bari Goma ubu naho twunsomye Sake babashaka kwerekana amakungu ko abanyagihugu bose bari kumwe babashigikiye cyane bashaka kwerekana ko iki kibazo kitari kujya bavuga ngo ni RDF yo bifisemo kuboko berekana gusa ko ari ca abakongomani bonyene ku bwabo bishimiye AFC M23 kuko mbona muri iyi minsi biharage cyane gusumba agomba kugira nyine kugira ngo abantu isi ibone ko abakongomani bishimiye AFC ari kwiriye kuyobora hariya ndetse n'abimata kunze ubwabo bakibagirwa ko US ifite intelligence bireba ibishoboka ntabwo ni muri opposition ahubwo njye nababwira bagakora ibyo bababwiye bose na Kisekedi nyine bose njye ndi kuvuga bose kugira ngo bazarukarishye batazamuka bakantuka sigaye ndi fragile ariko zarukarishye bazi no kuganira sigaye ndi fragile cyane hari abandi niyo basigaye banambaza ibibazo sigaye meze nka tomate zihiye cyane ariko aho bageze ni ukuri umuntu ashaka yanabagirira impuhwe nimujye mubashyiriramo akantu ko kuborohereza kuko ibibazo birakomeye mubafatiranyije n'ibibazo niho muzajya kumva mujye mwumva abantu umutima urahagaze kuko icyari igihugu kibaye kigali ishushe kibaye urutare ruri kwaka ku mutwe so rero nuko mbyumva ariko bariya bakuru b'ibihugu bagakwiye gushyira mu bikorwa ibiri mu masezerano na mbere y'uko babagenzura bakamekinga shuwa y'uko ya mikino yabo yo kuvuga bimwe bagakora ibindi bashaka bayireka kuko anytime etazi yagukorera igitangaza arega ubutasi niba mujya muvuga ngo Russia ngo Ubushinwa ngiki ndagira ngo mbabwize ukuri ko ubutasi aba batipe bafite ubutasi hafi 100% ku isi hafi 100% ku isi so ubu usanga nka tekinoloji abandi bagezeho abanyamerika barayigezeho nko mu myaka 20 ishize so rero ngibi reka tuvuguruye mvuze ku Bushinwa n'Uburusiya ariko reka tuvuge bino ibi by'abanyafurika uzi ko tekinoloji yabo yose nibo baba bayifite ubutasi bwabo bwose nibo babukontorora n'abaganga babo nibo babakontorora mbese urumva bashaka kurangiza bakabura uburyo bakurangiza rero iyo umuntu akurusha imbaraga kansoreze kuri kariya kajambo uriya muvandimwe ajya avuga ndashatse kuvuga izina ajya avuga ngo yigeze avuga akantu aravuga ngo nimba ari ngo umugabo aje akakwicira nyoko ngo wakagutwara ukajya kuba umusirevu wiwe
ngo urabanza ukamureka ngo wakura waranza kubona ubaye umugabo nawe ugize icyo ugeraho ukajya wamubaza impamvu yishe nyoko. Ariko iyo ukiri mutoya w'imyaka 5, 10 ukajya umubwira ngo rero ngo nubwo ngo ndi iwawe ngo wishe mama nawe arakwica. Ako kajambo noroze se bari abavandimwe ntikabafashije buriya. kuri titre Jean Jacques yashizeho iragoye ku bantu b'abasivile nkatwe kuyivugaho. Mu by'ukuri ikintu gihari cyo ibi bihugu njyewe ntabwo bigirira icyizere 100% kubera yuko bagurisha intwaro muri twebwe kugira ngo babone isoko, kandi intambara zishize n'iwacu muri Afurika hari ibintu byinshi botakaza. Kandi ikindi bafite imbaraga zo kumara intambara zigashira, ariko ikintu gihari ese ko bamaze gusinya hariya twama tugira icyizere tugeze aho abantu noneho nibo bakomeje gupfa ku bwinshi ngo bafashe ngo uyu mujyi ngo bafashe uyu n'uyu. Ni ukuvuga se ngo babuze imbaraga zo guhita babahagarika. Noneho jewe icyizere cy'aba bajama abazungu baba bari hamwe, mbona baba bari mu kazi. Nubwo igihugu cya Amerika gifite imbaraga zo gucecekesha, igihe cya Obama sinzi ko twabigereranya n'igihe cy'uyu musaza uhari, kuko Obama yagerageje gukora mu gihe cye ahagarika ziriya ntambara tuzi amateka yazo, kandi nazo abantu barapfuye ku bwinshi. Ariko kuri uyu mugabo uhari hari abantu benshi baba bagwanira kiriya gihugu cyacu kugira ngo bakibenefite. Rero intambara iracyahari, ariko twebwe twenyine abakongomani tugerageje kubafasha. Buri bihugu bikomeje mbona bikorana n'abanyembaraga. wa mugabo agiye mu gaco ariko Serije ni umushuti wanjye ndamwemera. Fadhani uvuga ngo irashanje imana. Wahora telefone bayimwibye abatipe bari hariya n'abajura. Amenye ufura ijambo n'iryawe. Amenye ufura urahari. Amenye ufura ntahari. Rindi mura. ya okay. Oya, ibyo tugomba gutegereza kuri White House ibyo barabishyize ku mugaragaro kare ko batanze amawarning menshi cyane. Ubu ngubu no gushyira mu bikorwa bumwe bw'Uburayi. Hari ibintu basigaye bavuga mu mazina kandi ugendeye ari abo nibure. Ariko ugiye kureba ugasanga na rya tangazo nani bagifata Uvira Amerika yasohoye ikarikinga biriya bihugu biri mu bumwe bw'Uburayi nyine. Uhita ubona ko nabo abadepite nabo iyi nama iheruka ibintu baje bavuga mu mazina ni ibintu ubona ko noneho ni ibintu biri seriye, kandi ikigaragara nyine nani aba bantu batumvishe. Hari ibihano bikakaye, kandi nyuma y'ibyo bihano bakwinangira hazakoreshwa nyine n'izindi mbaraga zo kubafosinga, byaba binyuze mu ntambara, byaba binyuze mu ki, ibyo bintu bazabikora. Kandi ikindi tugomba kumenya ni ukubona ukuntu nani iyi MONUSCO ubu bayihaye iki, bayihaye umunyamerika akaba ari wikorera iki, akaba ari ugiye kwiyobora. Hari ibintu byinshi nyine bari gutanga message z'ibikorwa bigiye gukorwa. Abantu twakagombye kubona yenda, kandi nabo bantu nabo nk'uko twavuze tuti, cyangwa n'ubwo nyir'ubwite yabyivugiye ati niyo abantu bakubwira ko ugomba gupfa
atari ko burya hari urupfu ugomba ndibuka ubushize mbabwira ngo tugiye kuyoborwa n'umunyamerika bari banyishe nyine izo zose ni mesaje ziri gutangwa nyuma ya ririya tangazo kandi zizaba zifite ibikorwa n'umujenerali. Aha urumva ko si n'umusivile bayihaye kandi ubushize ngira ngo yari kuyoborwa n'uyu mumama w'umusivile rimwe na rimwe ushyiramo n'imiyaga mu bintu byinshi buryo abasirikare rero kuyoborwa n'umusirikare biragoye nta miyaga ashyiramo. yashyiramo imiyaga guteka bavugisha imbunda nyine ubu iranaye ni mesaje babaye kuba iyi MONUSCO igiye kuyoborwa n'umusirikare noneho by'umwihariko w'umunyamerika atari no kuvuga yenda ngo ni nabo abanyafurika bacu baba bari corrupt ukuntu cyangwa bagenda gake gake nubwo baba ari abasirikare bakaba bahisemo kuyiha umuntu noneho kandi tugiye kureba dusanga igihugu cye cyemeje kwiyangaja mu bintu birebana n'uko aya mahoro ya Kongo yagaruka. Irane burana indi mesaje batanze abumva bashobora kumva. Rero nkuko bavuga ngo Amerika ngo bari gukina ku mpande zombi. Ntekereza ko abantu bakagombye gutekereza impande zombi bari gukina nizi impande ibi nayo nkuko mu matangazo yabanjirije bagenda bavuga bati urabona leta ya Kongo kuri ubu ngubu ifasha FDLR nireba ukuntu inetraliza FDLR tuntu nk'utwo urabona ko ayo magambo yose ntabwo bakiyakoresha kuri Kongo. Abari target ni bande ni u Rwanda kuko nirwo bashinja kwica amasezerano. Rero yenda utu tuntu nabonye bagize tw'imyigaragambyo ni nka tumwe twabaye kugiye bafata ba Karenzi Karake. Abantu nyine baragenda bajya mu myigaragambyo baravuga bati niba nabizana ingabo zacu ziri kubungabunga amahoro hirya no hino turazikurayo. Rero biriya bintu nubwo yenda babikinaga navuga bari kubikinira ku Bafaransa bikanakunda ubu bwo ni ibintu zerekanye nemera abanyarwanda agatebo babamo ntabwo ariko agatebo abakongomani babamo. Na ziriya mesaje ziba zatambutse ubwazo nawe ubwawe zagutera ikibazo. Abaturage bavuga bati nimugabanye ikibando, akaba haruramuka mu gitondo akavuga ati dore ibintu mbonye batubwiye gufunga ngo nitujye kubakomera amashari bo bari kutugirira nabi. Na zirya mesaje z'ubwazo ku bantu baba bari kubitegura nazo n'urundi rucantege kuko urabona ni ibintu abaturage bari abatiraye ngo yenda batavuze ngo bagiye kwitsimba munsi y'ibitanda bohereza amaudio. Ababivuze bahagaze ku muhanda bari no kubyina bari kuvuga bati nibagabanye nibapunguze fimbo ibintu ntabwo ari byo. Kandi wari ubohereje uri kuvuga ati nimugende mwamagane yenda mwamagane iyo MONUSCO mwamagana amahanga ko mudukeneye hano ariko mesaje abaturage baguhaye ikaba itariyo. Birarero ni ikigaragaza ko bari abatipe rwose ni bimwe twavuga ngo bari gusaza imigeri. Amerika rero byanga bikunda hari action hari ibintu bigomba gukorwa hari ibintu tugomba kwitega gusa nyine bitewe nuko abantu dushaka ko iyi mpinduka bigaragara yenda mu kanya nk'ako guhumbya ntabwo ariko bigomba kugenda. Niba bavuga bati yenda hari ni etape zigomba kugenda zikurikirana bashobora kuvuga ati rero abantu baratunangiye. Bashobora kuvuga ati rero abantu binangiye umutima. Mu kwinangira umutima tugiye kubashyiraho amasanction mu birebana n'ubukungu. Kereza ko aricyo bamuzaniye muri MONUSCO. Iyi resolution nayo igiye gukurikizwa. Aba bantu banze kumva barakubitwa barava kuba ubutaka ariko noneho n'umusapota wabo nawe ntibavuze ngo yenda bagiye kumugabaho ibitero ugeze kuwo wanga
oya eko nawe nakurenganiye urumva bakavuga bati n'umusapota wawe nawe ubwo nawe dufite ibyo tumuteganyiriza, hari ukumukura, hari ukumwerimina mu buryo abantu tudatekereza ngo bazohereza drone ngo bazakora iki, ariko icyambere ari ukumanza kunetraliza icyitwa imitungo ye yose, icyitwa imbaraga ze zose, bakamwicaza ahantu bamusigira microphone gusa azajya avuga. Ama rero burya iyo bagukuyeho imbaraga bagukuyeho byose, kuko n'ubundi bazi ko ubuhangaje twamubonagamo buva muri abo bazungu, kuko n'ubundi nibo batwara ayo mabuye, nibo bayakufite ibintu bayakoresha, nibo bamwishyura. Ubwo rero umunsi bavuze bati ibi byose turabikupye, icyo agiye gukora ni uguspendinga, nashirirwa tuzamusigira microphone yo kuzajya bari kwivugisha gusa. Ko wabonye ko mu minsi ishize ikigaragaza ko nyine bitameze neza, yahamagariye abaminisitiri be kubabwira ko gusohoka nta kintu bikimaze, kuko azi ko niyo platform nayo ntabwo igiye kongera kubaho. Yenda abaturage ni bimwe byo kuguma ubajijisha, babwira ati kuba yenda nta ngendo mu birebana no kwaguka kw'igihugu mu butunzi, mu cy'izo ngendo ntazikorwa, bati ni twebwe twabyihitiyemo, tubona baspendinga menshi cyane kandi kuruta ayo binjiza. Ibyo byose nyine, ariko yenda we akareba akavuga ati ikintu kizakurikiraho ni uko yenda bimwe mu bihugu twumva ko yenda twajyaga guhahiramo dufitanye imikoranire, bafite ukuntu yenda bazatuboroka mu birebana n'ingendo, mu birebana no kuba hari ibyo twahakorera, yaba ububanyi n'amahanga. Ibyo byose rero abanyarwanda nkatwe b'ibifobagane twavuga tuti perezida kuba nta activite n'imwe ikorwa hanze y'igihugu ari gusevinga. Abo bifobagane nyine twebwe tukabyumva gutya, ari gufasha umuturage kukabona abasohoka n'ubundi baba bagiye kunyanyasa imisoro y'abaturage. Ubwo rero nyine ibifobagane twebwe tukabyumva gutyo ko ari uwo murongo urimo. Bivuze ko bo ikibazo iyo kije ku banyarwanda bashaka kwereka ko ni igisubizo. Urumva igihe bari kuvuga ati abanyarwanda ubukene bubamereye nabi, bari hasi, bo bahita bakora ibyegeranyo bivuga ko ubutunzi bw'igihugu bwazamutse. Urumva nyine igihe cyose bazana ibintu biri opposite na realite y'ibiri kubaho. Rero reka kera tugishatinga na Olivier akiri uracyakora ibiganiro ariko ya nyine aba babire uburyo bakoramo ibintu, navuga ni kumwe umwana umukubita niba ari iki uri guhuha ukanda igisebe uri kugihuha. Nabo rero ibintu bakora ku banyarwanda, iyo abanyarwanda basumbirijwe babayeho nabi, bazana ibintu bimeze nko guhuha ububabare, bababwira ati ibyiza biri imbere tubirimo. bigenze gutaha umugabo we kugiye amenya imfura waje kuboneka, imfura rimwe, amenya imfura kabiri, amenya imfura gatatu, ngiye kumanura.
Malcolm X muri kunyumva ntabwo munyumva Malcolm niba turaje muri ko muranyumva duhereza ikiganza okay niba muri kunyumva c'est bon ubwo abandi ntabwo bari kunyumva ego cyumweru I believe ko USA hari umanika amaboko kanemerera ni USA almighty ntabwo yamanika amaboko buriya buyobozi benemera leta y'u Rwanda hari ukuntu bagerageza ahantu hose bahambiranya ngo barebe ko hari solution ariko bahuye n'ikibazo kabisa bahuye n'ikibazo cy'umuntu bita Trump yababereye ikibazo kiri très sérieux turaje donc turaje muri bien baradutukana ngo biriwe tubesha abantu biriwe neza tubesha abantu ku bijyanye n'amasezerano yanditse barayo twe twahiye ikinzamuye ni ushima ataco tubabesha iyi nomination y'uyu musirikare w'umunyamerika à la tête de la MONUSCO muraraba neza parmi les accusations ambassadeur wa Amerika au Conseil de sécurité yashize ku meza muribuka ko yavuze ingena u Rwanda ruhohotera MONUSCO yuko MONUSCO igituma idashobora gutabara ahantu na mu makimbirane ari hajya bari kubera uko MONUSCO yabaye cloué au sol donc par les capacités techniques et militaires z'u Rwanda et que Amerika idashobora kubyihanganira yuko igira ifate ingamba zikomeye kugira ngo irenforce les capacités donc militaires et d'intervention za MONUSCO ivyo biri muri ya deposition yakoze muri Conseil de sécurité donc exécution ya mbere ngiyo baciye banoma umusirikare à la tête de la MONUSCO. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire yuko donc ajya ma acte d'accusation yose donc ateza kuba suivi de conséquences kujya donc la première conséquence ibaye la nomination donc de cet officier donc nta grade we ntayo ndamenya neza donc no general hoho murabe aha donc ni ukuvuga yuko narigeze kubivuga umunsi nagira komantere ya mbere ajya ama structure militaire mpuzamakungu ya ONU urabona ONU nta basirikare ifise ONU n'a pas d'armée c'est igihugu c'est une association c'est un syndicat des pays donc nous sommes membres donc hari icyo bivuga donc igihugu cyose membre gisabye donc gutanga abasirikare bacu muri rujya rwego Conseil de sécurité kabemerera baca bikora uko nyene icyo bivuga ni uko Amerika ku bushake bwayo ishobora kudesida yuko ingabo zayo arizo zica zambara ijya uniforme ya ONU zikopera nk'ingabo za Amerika sous drapeau de l'ONU. Narababwiye ingene byagenze mu Burundi. South Africa yaje ari igihugu cya South Africa avec uniforme de South Africa chopera pendant une année et demie ari South Africa. Du jour au lendemain
baca basaba ko Conseil de sécurité yuko boba transformé en troupe de l'ONU baca baca igisirikare ca South Africa cambara bleu basi avec les capacités militaires de l'ONU ya South Africa baca bahinduka abakasike du jour au lendemain niko c'est comme ça qu'ils ont écrasé notre armée et l'armée y'abatutsi a été démobilisée par l'armée sud-africaine abantu bose bakiyumvira ngo ni ONU yitwa MONUC ico gihe ONU yitwa ONU donc ariko ari armée ya South Africa MONUC yari yo muri Zaire yari muri ko katumurebe ntuzayiwe background désolé monsieur Mpoyi Jacques uzi ikindi kintu gishobora kuba Etazi ishobora gukoresha umwariyo wayo hariya muri kariya karere akabahereza ingabo zijya kuri battlefield ariko komandema yose iri kuva muri Etazi ibikoresho byose ko ntabwo ntekereza yuko Etazi ishobora gushyira abasirikare bayo kuri ground ariko ahantu hariho hose bafite abariye babakoresha bashobora gukoresha Tanzania bashobora gukoresha Uganda bashobora gukoresha Burundi igihugu cyari cyose bakoresha ari umwariyo wabo kubw'inyungu runaka none bakamuhereza ibikoresho n'ubutasi nuko bigenda rero niyo mpamvu navuze ngo bari aba president bombi kuri sekirite yabo bitabaye ibyo muzabona ibintu nk'ibyabaye muri Libya ashobora kutazaza ingabo za OTAN ariko hazaza ingabo z'ikindi gihugu hari Angola izi kubita abantu mwumirwe ushaka ntuzamateka y'uyu mugabo alliés donc sur place ntiziba ziri adapté à la technologie américaine nta training ziba zararonse yayo cyane cyane ibi bintu by'iki gihe donc uyu James Swam is a veteran US diplomat known for extensive work in Africa, including service as a U.S. ambassador to the Democratic Republic of Congo 2013 to 2016, and ambassador to Djibouti 2008 to 2011, and as the on transition in the Horn of Africa, he also led the UN mission in Somalia, UNTC MIS. You don't know. Remember, he's a veteran. The military. Okay. Kandi urumva yabaye ambassadeur wa Kinshasa Yego. Voilà. Turaje. Yes. Icyo bavugaga nacyumvaga ariko tuvuga urugero intambara yose bakeneye infantry. Basirikare bajya ku rugamba hasi. Yego. Ariko bakenera n'abandi ba operators baziriya indege zo Kongo yarabiguze Kongo yaguze ibitwaro byo mu kirere bikomeye icyo yakenera aba operators shobora gukoresha kimwe mu bihugu by'Uburayi Ububirigi bukabahereza aba operators bakoresha ziriya ntwaro ubutasi bwo baba bufite nukureba amuri zose intwaro aho bazibika hose na biriya bimashini bisama amasasu byabo akabanza cyangwa eshatu ntunumva bataba guciye intege baranza bakakwataka icyo ngewe ntinyira ibi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi byose yaba Etazini yaba za
bariya perezida ntibagakwiye kuba bireba ibyaha byose babitera amazi y'umugisha bikaba ibitagatifu. uzi ibyaha abasaba za Afurika bakoze mu Burundi ingene bingana wowe? bakoze jenoside dans un génocide mu Bugesera. Ubu biratagatifuje. Ntunabivuga uraceceka. Bafata abakobwa kuri universite y'abatutsikazi bakabatwara bakabareva bakaja kubavyura bakaca babazana ari biziga bakabaterera kuri universite komsa muri ku Bwanda komsa. Si ibintu byakatangaza. Pour se mettre à terre partout. Donc c'est ça va. James Swam ni Major General. Oh, ni 2-star general. No, Major General ni 2 stars. 2-star general. Ariko arakomeye no still 2. 2-star general mu gisirikare cya Etazini. yose mbe uri star zingahe wewe dekore wundi aya ndabasibire uri ndi umugaragu w'abandi harya namwe mbese uri umorthodox cyawe ntunasenga? oya jende orthodox no Jewish umorthodox ramukitse niyo mubizi se ko turi abagaragu w'abandi, namwe mubagiramo abagaragu w'abandi b'intama za Nyagasani. ese mumbwire kandi yaratangiye ngo kajana Coupe d'Afrique abareba football. nabonye South Africa iri gukina na Angola. Kongo irakina mu gitondo saa 9:30. ntabwo kurikiranye ariko nabirebaga batipe hano bizihiwe. Njye numva bizatangira muri janvier, kumbe yaratangiye. DRC irakina na Benin mu gitondo saa 9:30. Turaje ngenda shaka kwigira mu bayuda gahoro gahoro, uzambwire neza kandi buriya nanjye nawe umuntu wanyu uriyo mpaye urufunguzo naza meze neza cyane. None umupadiri w'i Roma nakoreshe naguhenda wewe Vatikano yakwemera ite? Ntiyakwemerera. Nagenda mbatorotse nundi se njya kuza abantu nyaho wacika yambara kaka ngofero twa none ga turaje ni gute muba orthodoxe uri orthodoxe gute kandi va muri judaisme nayo igiramo orthodoxe ego gute abayahudi benshi mu kwemera kwabo na orthodoxe ni abanya-Ethiopia no n'abayahudi orthodoxe uretse no so judaisme yo sanje akagiye orthodoxe muri Ethiopia yani c'est une branche du christianisme rya bariya nimba ari kuvuga biriya byo muri Ethiopia bariya n'abakristu bariya n'abakristu iriya y'abarasha y'abagiriki y'aba-Egyptien copte bajya branche y'aba-copte barabose n'abakristu bajya n'abakristu bo kwa Malcolm X bajya bacitse kwa Malcolm X donc muri 5e siècle. niyo ugiyeyo nta rindi sakaramento ugumana iryo ngiryo ubura umusasa ngira ngo Christianisme icyo baguhindurira bakwambura umweru bakakwambika umukara kandi n'ubundi abanyaburayi hano twiyambarira umukara. ngira ngo Christianisme ya orthodoxe ya ntuza orthodoxe ya Ethiopia yabayeho mbere ya Christianisme iyi ngiyi y'Abaroma. oya turaje ariko inyigisho zanyu yanzikurikira ntundebe gutya byazikurikira imizigo yanyu ndayisoma ko gakeya. niba ba Malcolm X nibo babaye bwa mbere. niba muri Ethiopia urangane gato, niba muri Ethiopia hari kanisa y'aba-orthodoxe irengeje imyaka 2000 iriho ibano bita la libera, ni gute bamwira ngo y'Abaroma ngo irarutangwe orthodoxe y'abanya-Ethiopia irengeje 2000? ntabwo byashoboka.
Malcolm X we wumva byashoboka gute? Check la libela. nitwe twatangije iki iba muri mwana iba mu rutare. Jacques, iki kinyoma nitwe twagitangije. Ikinyoma ni ba Malcolm X bagitangiye. Paul de Tarse niwe gitangiye. Ngeyo mbashije kubwira abantu ndababwira ati nimuhumuke. Naturaje ubu nshatse namubwira turaje mushya mwahumuka mukimenyera Imana y'ukuri mukareka ibintu bya oya twebwe ntabwo duhumuka ukundi kuko twebwe ntabwo dufite idini. Reka twe nta dini dufise amateka. C'est cyo kimwe. Iriya bitabo 5 bya Musa twe urumva n'amateka nta bya dini birimwo. Ideni wibesha ni ideni. Oya n'ubuzima twe n'ubuzima busanzwe bubandanya gusa bukomeza kuva ku basekuru gushika ngaha kuri munsi. Ariko ngiye nemera yuko abantu bagakwiye kumenya Imana y'ukuri bakareka ibintu byo bakanamenya ni ariko turaje ibyo ntitwabivugira hano ariko nzaguhamagara tuvugane ku bintu bita covenant. Bita New covenant and the old covenant. So we're gonna talk about it. mwebwe ni ikintu gikomeye cyane iwanyu. Kuko nicyo mugenderaho. New covenant nitiganiraho neza tukayemeranwaho tuzaba duteye intambwe nzima. Ya ntabwo twayemeranyaho. Ntabwo bikunda. Kuko kubera niho ikinyoma kiri. Ikinyoma gihari. Niho ruzingiye. Nta kinyoma gihari. Niho ruzingiye. Kubera kandi bijya ugamenya yitwa Paul de Tarse niwe yabizanye. Inzara y'ipfunda kabapfundika dakera. Aya ni Yesu Kristo wabizanye ntabwo ari. Oya ujya mugabo nta kabikiwe. Yesu Kristo uramwemera. Oya rega ntabyo kwemera kuko nta nibyo yanditse nta nibyo yavuze. Ibintu bamuvugiye gusa ngaho gusa. Ntacyo yishe ntacyo yakijije. Ariko uri umuntu uri umuhakanyi we. Iyo ni inzirakarengane. Uri gukora kuri priye y'indanga kwemera wowe. Oya kandi nemera Paul. Paul we yaranditse turabona makete. Zete. Ariko ubundi nawe uzi ko yavuze nje wamuvugiye inzirakarengane bafata umugabo barabamba. Yewe. Uriya mugabo yabayeho yaravuze yarakoze. Uretse urabona umuhungu ntaramuyobotse. Wayobotse Paul. Nayobotse Yesu Kristo. Oya Yesu oya ni inzirakarengane. Paul noneho niwe wemera. Urumva numva wewe ni documente. Mwumve histoire ibyo nababwiraga bifite njyewe ikintu with the facts ukuntu bimeze. The Ethiopian Orthodox origins lie with St. Peter as the first pope in Rome. Both churches stem from the same early Christianity, with the Ethiopian church aligning with the Oriental Orthodox, rejecting on the Council of Chalcedon in 451 AD, and the Roman Catholic Church, Roman rites remaining in the communion with the Rome, eventually
leading to the different branches of the Christianity. Ariko yatangiye mbere ni y'Abanyetiyopiya, mbere ya Petero. Ibintu ndabizi, narabyize, ntago ndabizi ko nuza Orthodox Church y'Abanyetiyopiya yatangiye mbere. Indi barayamamaje cyane, ariko ni kubwira ngo hari church muri Ethiopia, Cheikh de la Libela, urumva Orthodox Church, urebe igihe imyaka imaze. Ako zose ibyo dusomeye zose ni mu kinyejana cya mbere niko. Yego ni kinyejana cya mbere, yego ni normal. Ariko nge nanjye umenya nayigeze mbisoma muri droit canonique ko badushibutseho. Mwebwe oya si droit canonique, Malcolm X no mwabyiga muri histoire de l'église quand même. No muri droit canonique birimo. Kuko bavugana eglise anglikano ukuntu yadushiye. Umuntu wese akurura yishira. Abanyetiyopiya ndi kubwira muri hama mwabyize wose muri patristique, cyo bita mwamwita para patristique. Weho ndumva kandagira aho nyiri ngoma akwiye gukandagira ukubyumva, aho Malcolm akwiye gukandagira mu gihe ari abanyabyaha ni muri ndosho no muri makara. Nukuvuga ngo ro bari abatipa bose bari mu nyeshyamba bose uretse ko bo batabivuga, nibyo nakwandikiye watinye gusoma, biragoye kubisoma, barabikora. Oya sinigeze mvuga ko nakubwiye ko bo barabikora, bo ntibavuga urwango ahubwo bararukora. Ariko narakubwiye ngiye ndivuga inshuro nyinshi, mvuga ko aho Makenga akwiye kuba ari muri makara, si rimwe si kabiri. Ariko niyo yaba muri makara azagera aho yongera garuke, kuko Makenga ntabwo yabaye inyamaswa. Kapende ntiyari yarakatiwe, ubu se ntari ntiyagarutse. Ariko nyine urumva umuntu wamaze guhabwa ibihano, umuntu wamaze gukatirwa, umuntu wamaze guhanwa ku byaha yakoze, hanyuma akagaruka muri sosiyete none se kari wa muvandimwe yababwiye Nirengo hari umuvandimwe wababwiye muzi cyatumye babajyana hariya kuvugana na wari iki bugarije ko none umuntu akaja muri conseil de sécurité akavuga ngo yaravuze ngo zatera u Rwanda. Deja wewe uri warafashe territoire muri Congo, ese uwabikoze uretse ko yaranabivuze ko azaje kurwana muri kiriya gihugu kinini, none bagafata ku kantu ngo Tshisekedi yaravuze. Ese uwavuze n'uwakoze, who's to blame? Njyewe uriya ni nayo argument nendi kubaha. Abantu mwaye mwafatikanyije mu kwamagana abo bantu wagira ngo bo bafite umwihariko w'ibyo bemerewe abandi batemerewe. Uriya mugabo Kabila ejo bundi baramwakiriye, baranahoberana, baranabyishimira ngo nta mwanzi uhoraho. Uriya yateguye operation yo kuturangiza twese, avuga mu magambo ari president, aravuga ngo nitawapiganisha wenyewe, kandi yarabikoze. 2017 yohereza operation yo guca abagore amabere. Umuntu w'umugenerali pe aramwohereza ngo azaca abagore amabere, ahagarikira ayobora iyo operation, kandi ayishyira mu bikorwa birakunda. None bo bemerewe yuko bamuhobera bakamwakira, kandi bakanafatikanya muri ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Noneho uriya we perezida yahuye na bariya, ntituzi n'ibyo bavuganye. None dushobora no ku-expecting ibizaza, tuvuga urugero ubu bashobora kuba bagiye guhindura umurongo, uri kubyumva? Kuko ngewe ikintu nemera ntabwo najya mbakurikira, mwe murabakurikira ko nge simbakurikira, ariko hari bimwe nigeze kumwumvaho avuga ko abantu bose bakategoriza ko abantu bavuga ikinyarwanda bose ari abantu, uri kubyumva? Ibyo bintu ni ikosa, ntabwo ushobora kujeneraliza abantu bose ngo bita abanyarwanda kuko bavuga ikinyarwanda. Ariko nimba afite iyo kadra avugamo ibintu byiwe, akaba yahuye na Tshisekedi wemera yuko hari abantu bavuga ikinyarwanda b'abanyekongo,
kuki mutakumva ahubwo yuko yagiye kumwereka icyo kintu. Hari abakongomani barangije kwakira yuko koko turi abanyacyangiro, kandi rimwe na rimwe ngewe ndanabumva. Niganye n'abatipe bakomoka uri kuvuga ko amakosa akora n'ibyaha, niho tutumvikana. Uretse nyine nkubwire, niganye n'abatipe bakomoka muri Lubumbashi, ari inshuti zanjye, ariko ngewe sindi wa muntu ushobora guhayidinga indimi ngo njye mvuga indimi ngo kugira ngo nshimishe abantu. Iyo twaganiraga nkakira telefone, naroburije yo kuvuga ururimi bumva, ariko nakakira telefone y'umuntu tugomba kuvugana mu Kinyarwanda, nkavuga mu Kinyarwanda. Nasurwa n'umuntu aho hantu akoreraga hari abantu narahigaga, ariko nanahakorera hari abantu bavuga Ikinyarwanda, tukaganira mu Kinyarwanda. Ariko abatipe baje kutubwira rimwe na rimwe ndabumva baratubwira ati twebwe icyo tuzi naba kandi bakakora liste. Abatipe bose bakoze ni Abanyarwanda pe, benshi buranabazi. Umwe namubabwira, ariko sinangombwa kugira ngo nta devi, ni umujera w'ikindi gihugu. Bakatubwira ukuntu yaje agakora ama operation kubica. Rero bo bagatekereza yuko ururimi yavugaga natwe twavuga, bakagira ngo kuko ducommunicatinga mu rurimi turavukana, turahuye. Icyo nabashije kubasobanura mu myaka 2 twabanye yonyine, na n'ubu baracyari inshuti zanjye, kandi hashize imyaka 8 dutandukanye. Narababwiye imipaka ikatwa, abantu bagiye bisanga muri biriya bihugu, ugasanga abantu mutandukanye ku gihugu, uri kubyumva. Ariko umwe ni umukongomani, undi ni umugande, undi ni umutanzania, ndabibasobanura barabyumva. Ndajya mbahereza ingero z'aba generali dufite, ntababwira ati ninde muri mwebwe washoboye gusavinga igihugu nka kanaka, kandi ugasanga baramuzi. Kubera yuko buri gihe speech zose bamwumva avuga mu Gifaransa, ntabwo bazi yuko avuga Ikinyarwanda, ariko baramuzi. Nkaguguringa ifoto nkebereka, uyu ninde wasavinze kumurusha, uyu ninde wakoze muri ministeri ya infrastructure Gisaro kumurusha. N'ubu ndacyabibabwira, n'ejo bundi bari kudutaho, ndababwira ati reba, iyo mbonye hari akantu yakoze akagashyira kuri website yiwe, buriya ni n'umuntu wa mbere Alexis Gisaro wemforma abaturage, ndamwohereza nkababwira ati iyi si imihanda ine yubatse muri ntuza yanyu, nkabimubwira bakabyumva. So rero dukwiye kumenya yuko aba bantu nimba banzi bashaka kuvuga yuko tuba globalized n'abanzi bakomoka mu bindi bihugu, natwe dukwiye kwiyasambura n'igihugu cyacu. Nanjye gukora ijambo bita touched, ariko ryakumvikana nabi kurenza kwiyasambura. Ni nacyo cyonyine, kuko ngewe sinkwiye kubazwa ibintu kanaka w'umunyamahanga yakoze. Sinkwiye no kubazwa ibintu umuntu wanjye yakoze cyangwa mukuru wanjye yakoze. Ntibindeba, icyo nkwiye kubazwa n'icyo nakoze. Ibi rero Mubenga avuga abantu bose ngo Rwanda yaranza inyuma hakaza kuvuga ngo ndisubira, ngo ntabwo ngo namenye ko ngo Rugabisha ngo yasavinze. None ingaruka byatezo wazikuyeho, ingaruka byateye wazikuyeho. Rero ngiye muri make yari yo argument ndi gutanga. Abantu mwe muri gufatikanya kwamagana bariye, bo barabyemera, bemera yuko nta mwanzi uhoraho. Kandi ngewe ntabwo ndi umunyapolitike, ngiye nemera yuko umwanzi ahoraho. Magakora byaba byiza, turamutse tubonye ari kumukatira urwo gupfa, bakamukatira urwo gupfa, ngiye nabwo nta nicyo byantwara nkurikije ibyo yakoze. Ariko twebwe nge namwe twe tuzahitamo
uko igihugu cyacu kizagenda. Nidushaka kukigira nka North Korea tuzabikora, nidushaka kukigira nka Risi tuzabikora, nidushaka no kukigira nka Kongo nka RDC tuzakigira nka RDC. Murakoze bavandi. urakoze mwanyumva twakumvaga ariko sinzi ikibazo space ifite ndikubona ndi kugitimbaguza gatimbaguza Jacques ari mu birombe. Jacques we wabona ari muri Rubayi. oya hari umuntu wari umpamagariramo. Jacques wabona ari muri Rubayi. Muri kunyumva cyakumva turi kukumva Jacques. hari ukuntu bisa hari ukuntu biri kujya bipupinga nka kwa kundi kwa urabona kuntu amatara ryaka ari igitaro ry'abona ryaka riri kuzima ryaka riri kuzima kuna space imeze kuna space ndi kuyibona n'ingoma nako uvuze ampaye umwanya kandi ntari ko hoste mwa so reka nanjye mvuge kubera naje ko numva nakongeraho ingingo cyane iri mu kuvugwaho hano hanze muri iyi mihanda. Abantu babuze inyigisho, icyo ni ikintu